大家平安，jab-jabai tutsua kajam-jaman nama kajinana sulibat. Saka tutsua kajam-jaman nauluja supuina kainua cemas imazaitua vincikan Yohana 3 sangat-sangasan. Imazaitua 5 suratan, imazaitua itakayan patu 5 kayan. 约翰一书5章1到5节。di mga namasaro to Kirisito ti Yesu namasan alak noa cemas no na kilivak itin toa kama tarata sikilivak ata alak ni madu no kilivak itin toa cemas sate pasusu toa zwa pazazkat ni madu mavananga ata sikelangan to na kiliva kitin toa marka alak noa cemas pasusu toa pazazekat noa cemas mavana na kiliva toa cemas au pazazekat ni madu ini ka pazangara pasusuan ayatwa namasang alak noa cemas ti mga na tamakaya nga tua ikatsawan pai ata sika tamakaya tua ikatsawan mavan na ta saruan tua cemas akitima zwa na tamakaya tua ikatsawan amina zwa na masaru to alak noa cemas ti Yesu achu kai noa cemas sinwichiki pazai tua约翰一书的5章1节到5节，胜过世界。凡信耶稣是基督的，都是上帝的儿女。如果我们爱一个做父亲的，也一定爱他的儿女。由于我们爱上帝并遵守他的命令，我们就知道我们爱他的儿女。遵守上帝的命令就是爱上帝，他的命令并不难于遵守，因为上帝的每一个儿女都能够胜过世界，使我们胜过世界的是我们的信心。谁能够胜过世界呢？只有信耶稣是上帝的儿子的人才能胜过世界。就看暖什么新维奇给嘛这段约翰一书的5章1节到5节。都说kajam-jaman sini patarban tanuten基督的爱胜过世界，基督的爱胜过世界。回到今日世界的困境，在战争中，基督徒能扮演什么角色呢？回顾2014年的克里米亚危机，乌克兰东正教的神父们拿起十字架，站在军队与人民的中间，以肉身阻挡暴力。而在这次乌俄战中，乌克兰的东正教领袖依然站出来发声，指这场战争是重演该隐的罪，呼吁俄罗斯停止战争，并诚心盼望上帝原谅众人的罪，恳求上帝的和平临到世界。乌克兰当地的教会敞开大门，接纳难民和无家可归的人，对各种有需要的人提供协助，并以信仰激励众人。这正回应了今天经文的教导：谁能挑战这世界？谁能活在信心与自由里？谁能在困难和挑战中坚持到底？谁能活在爱、怜悯与恩典中呢？就是相信耶稣基督的人。Acu mana sini pasemarau dan tintu suaka kajam-jaman tua mana sini palarai sini pasemarau 基督的爱胜过世界。Sinaya dan tara kemalatin aichua乌俄战争tara kemalatin pacuntin tu aichua na semari misi lakwa kemalatin nuni katinana izwa ta saruan ta yao谁能活在信心与自由里？谁能在困难与
挑战中坚持到底？谁能活在爱、怜悯与恩典中呢？喜那呀，阿那玛萨鲁多阿茨玛斯，达拉那玛盖亚加玛就回到爱masih tu toa kiliva kita yau no ini karena kiliva tara marivu tara masasar kuya tara izwa ini ka tara na kematsawan kina kinunuman tu ada kinunuman tayau latina na tapu pisul tana makaya na masaru tu atsemas ayakana po pisul januti na mapulat sakatu soka jaman na sinipakinum januti 在社会面对各种困难与挑战的时候，教会应该扮演什么样的角色？现在要讲听读书个咱们我们要思想的，我们要默想的，这个改努力。公义的上帝，愿你的爱充满我的心，使我能勇敢面对这世界的挑战，并胜过这世界。奉主名求，阿门。Mali-mali tu soka jam-jaman nama kajian nama sila-sila nga sumuputo kay no atsemas latina na pulingalingaw latina na takamalan to mana varung no atsemas ay kana paupiso chanuti nama pola tatisu na tiaken saka mali-mali lamana na suliva tu soka jaken edavan taja 平安